nek ja z dom, gdzie tvoja peniazy okręć. Ksja šła najpierw na tą Volksbanku, Ludową banku, to jeszcze tenże na Ludowa banka była nie, to je była jeszcze Gewerbebank, ale tam są ludzie ze zapada dziewali. A te są to nicht schischli, also sie to obladali, a te są prali ne. Also hier finanzieren wir nicht, das stinkt nach Landwirtschaft und a dus ja muss man tam się hacze stali, a tam do to hata ladali z tymi ludźmi, dus ja musla dziaście, wo jo, da się ciście cuze, wo tego nie wiecie, musimy w Hornej Łużyce, to jest jedna krasna krajina, te ludzie są duszne, a szo przyjacielne, a to jest jen człowiecki szlak, kiż będzie zawieść, te za turystów zajímawe. Nikt si mnie szła tam szefowatej, miestem je to so na Volksbanku przemieniło, ten szef je był, ten samsnek iż mi tente 60 tysac, to je so zmieniło na 30 tysac marków, doła. A tam si mnie to nek rozkładła, što mam ja vor, so może ja od cyrkwie, te cyrkwinskie kubwo, wodnajeć, a so mam ja jen Pachtvertrag na 20 lat. Also so je to tola jedna liesza doba, gdzieś może ja pącz to, što jest ja na pieniądzach poszczim, him zase ruczo nadziewać. A dają praju, miestem pa je so to tak zrychtwało, so ja zno kus tak pitnych, so dża oni mi pomać. A da šinđechu šilke firmu, ki su se, to je było pon 1990, te su mieli dost štvarsko materijala, ale one jeszcze nie šo tak zriadowane było, za svojim dost dživa mieli, ale su mieli ludzi přistajnych, pon su šišli te hulke, gdzie su straty, gdzie su se ludzie pušćeli, te zawody su se zaurili, a šo dohromady, also to je hulka keklija była. Ha, du schon prajše, moramo teko materiál, ja sam pravište što, když te prajš, za te za cirke dživeš, pomožte tam zna započeć, pomožte neke januaru s tvojim timom Johinha, mož tam započeć, pancem se ja najpredevot. Jednej tvarske firmy jen poskytčinč dava, tu nie było 250 tysac, jenož 4 horka, to była wubia, utwarič na 400. Daje mój muž prajo Maria, za 250 tysac ja kišku natvarim, a nic bloß te 400. Niksem se ja druge poskytky činč dava, a te mi prajachu, moboch mo tebi to za 70 tysac stvarili te 400, kompletne utvarene, zes duszu, zes, also mał bydlenski rumnosć, ha pon sanitárne připravu ha takšo, du se pa to môjče započeć, ale odziwiecie za cyrke nic zame, dokiž ja nemiem ešte žane přizvolenia, zasmím ja to dživač. Ha tun Chef von der Volksbank, Knes Friedrich, tun prajše, kommen Sie in einer Woche wieder. A za tun tydzień, to je pon miestem Februar był, sind wir tam zase hinšła k njom, a da on praju Frau Zala, Sie kriegen den Kredit. Aber tun Sie sich Ihr Konzept so machen, dass Sie nicht nachfinanzieren müssen. So viel, wie Sie brauchen, so viel tun Sie. Ja, ta žane zdačo nisem, ja še ženi nisem žan taki koncept pisała. Ja sam si to pon kusk internet, gdzie się dżęca może poladać, to jeszcze ten težan dawał nejo. Sam si to šo napisała. Sam w kuchyni započała, pon te stvar, tam je dobiła ten möbel za ten stół, pon w restaurantu sam mu praktisch od hua mieli ze Freiberga, rjane, drevovo stolce, a drevovo blida. Niksem se to już obladała, kajże to, gdy smo w tvare byli. To se było za 3 miesiące, to dobiało šo zreglowane być. Niksem oni prajli, wiesz ty što, te drejane stolce, te nie możesz nic stajeć. To za ničim odladać nigdzie. Ty byś poriadne mebelarium mieć tak. A da sam ja miała jedno człowieka ze Różanta, jedno Westolina, tu nie zastupował ten Špan Björn, tu nie firmu ze Zapada. To je jedna jara dobra firma była. A da sam ja najpierw miała Romajo w kuchyni, to są te prenie byli, ki są ją kuchynsku techniku poskyčeli, ale to ja nisem vedela, te su to italsku kuchynsku techniku tu nju kupili hore, also
Huredzili a Feinschineli, also 3 Binnen se předali. A to so nek prali, no das ist kein Problem, das Restaurant machen wir ihn auch. Nek so oni mi en poskyt činili, a da so oni prali 250 tisíc płacić ugotovanja to ruma. Nek sam se ja musliva, dočakajte, tun lin tun taja mi povedal, za tun španbjorn zastupve. A nek so oni to taja zima było v tih kutah, da so to jo šo humirili, a fajnščinili, a menu skvicujen porjadne poskyt, so te mi ščinili. Nek sam ja te celo płačizne prečskok ščiniva, a pjatk večer. Punđelu sam ja dobijava tim prajč, da sam ja celo mircu te möble meč, sam ja punđelu, to je take, spočat februara stano było, sam ja tim dobijava prajč, a so ja to nek mirčava nic. Nek sam ja na to knjeslina zazvonio, ja sam pa možete skok ima nima šinč, płačizne preččiniva, jim to poskyt dao, ja sam pa ščin mi ima zato jem poskyt, ja trebam jo möbelan. A teta španbjorn, a to što su temi poskyčili, to je bo tajki kutel-mutel od všech možných formov, što su oni tam niđe nekajkih hoščincar zapadže tvarili, a nek više bo, a to su oni pon, also te ničo porjadne. Also porjadne šun, ali taki zamelsorium. A tom knjeslin šinže neđelu večer kemni, a da on pravi 52.000 Frau Mazzala, das ja prav, weißt du was, Lin, da kannst du gleich schon das in Auftrag geben, das geht in Ordnung.